irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifuntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa yo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Amen. Matayo 22. Matayo 22 hadi 14. Yeza kuri 14. Matayo 22:2 ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaza byose byiteguwe muze mu bukwe maze abo nibabyita tumanevu au tumacho wanaonaga sawa waone sawa lakini sio kuona sawa hivi. Kwa nini nyumba zinabomoka? Kwa nini nyumba zinabomoka? Ni mariage ambayo haikuwa pale. Kwa nini mariage? Mariage ni nini kwanza? Mariage ni kile ambacho Adamu aliona kwa mke wake. Mariage ni kukutanisha tabia. Mariage ni kukutanisha tabia. Kama unakuwa mulozi mwenzako yeye halogaki ile nyumba itasimamaka. Nini kuna wauliza huyu ameenda roga zipita kule anataka kitu kinyako naenda hivi kumbe nikakuwa mtu akisha kafikisha pale mke wake anakaona kuliko mtukana hivi ni vitu gani unaleta kama vile hata kuitia watu ule mwanamke ataka mwenye nyumba hata kama mwenye nyumba atamkamata hivi na mfukuze na hata kuwaka ndani. Lakini kama ni mke naye mulozi anaenda leta kitu anakiweka hapa naye anasema tumuondoshe vrema atoki vrema. Ule mwanaume pendaka atamupendaka watadumu pamoja milele na milele. Ndio, lakini sasa akenda iba kambuzi analeta iba kambuzi kwa watu analeta mke wake haiko mwizi kisha mke wake anasema mbona wana yangu watanileteaka hiyo ndio sisi kwesi ya mwasharati ule mwanamke atabaki mwenye nyumba hakuna kujua nini hawakufanya mariage. Lakini kama naleta kambuzi namuuliza mari haramu kukatisha watu tulikuwa hatuna misio sasa naleta kakitu kanatoka wapi wesi tukuhicha nilienda hadi fika pale sitia nile kashimutea cha uzikuri mgao kwa nile nikaenda nikafika kisha nenda naweka bravo hakuna kubendi kama bwana wametuiba kisha mwanamke anasema naone ni wa Paris Gala kuna mimi zamani sana tishwe na wajabu frère alisha mimi frère hivi kuga padri propotere
mule nini? No, watadumu ndani. Sababu gani? Wanakutanisha. Amina. Kumbe tabia ndio mariage. Mkimutanishaka nyumba itadumu. Kama hamkutanishe ni makelele, ni fujo ya kila siku, maneno ya kila siku. Mungu wabariki na wapatie umoja, nyumba zenu mnasimamishe. Amen. Tutasoma, tulisoma pengine kusema ufalme wa mbinguni unafanana na ufalme mbali tayarisha karamu, akatayarisha harusi. Ile harusi akaitayarisha, kisha akatuma watu wakuje, lakini wakakataa. Kila mtu akakataa, kila mtu anapanda udhuru wake. Wakati alitayarisha vitu vyake vikakosa wakuvila, kisha akasema hivi, kama ni vile nitauteketeza, nitauteketeza. Alipotafuta wakuvila wanakosekana, ilikuwa shida. Lakini kuna mahali pengine wakaenda wakaleta watu wakuvikula. Wakati viti vilienea, viti vilijaa watu, vikaenea. Lakini kuna mbali kwa ameingia bila vazi. Zamani walikuwa wanakuwa na harusi, kunakuwa na mavazi ya harusi. Kama kuna karamu fulani, walikuwa na mafundisho yao, walikuwa na doktrine yao, ambayo anaingia na harusi yao, apitie pale avae naye. Usikuwa kuingia bila mavazi. Amina. Na vitu na harusi ya mbinguni, hakuna kuingia kule bila ile vazi. Ni vazi ya inafanana, ni mavazi ya kufanana. Hakuna nyeusi na nyeupe, hakuna nyekundu na chokola. Ni vazi moja. Wakati waliinvite mavazi yote wamevikwa, mwingine naye akaingia. Kumbe alipita mahali fulani, akaingia bila hawakumuona. Wakati aliingia, mwenye kuchunguza watu akaona. Kisa je, mbona wewe hauvai kama wengine? Ulipita wapi? Ilikuwa aje? Ulipita wapi? Biblia inasema eti akashikwa, alishikwa, akatupwa nje. Nje ndio kutakuwa kulia na kusaka meno. Kwa bariki mjana na tulizo. Lakini wale walikuwa hawakupenda kufanana naye. Kufanana. Ili tuko tunaongea. Kufanana. Na sisi tunaenda mbinguni. Ni lazima tufanane na aliyetuandalia ana kifuniko. Inawezekana walikuletea mwingine. Inawezekana walileta walikubadilishie. Kama alikubadilishie sasa, nibaguhinduriye none uweze kutoresha kweli kama ni twereke kuko niba ari we. Kitu ambacho tutafanya kutoresha kama ni yeye. Twereka niba ari we. Utakamata kifuniko chake, urafata uone kweli kama ni yeye. Na sisi tuite kama ni yeye, ndio tubariki ndoa yetu. Ayo batu barede umugisha ubukwe bwanyu. Amina. Bona nini amfurahie kipindi cha geuka uone kama ni yeye. Ni yeye. Ni yeye. Sawa kabisa. Kama ni yeye, niba ari we, Mungu ashukuriwe. Imana iba. Sasa kama ni yeye, acha tukuulize maswali. Niba ari we katukubaze. Wewe mwenyewe ndio ni kujipendeka. Wewe wamwikundi. Hakuna mwingine aliyekutuma kumpenda. Okay. Sasa kama anagonja utamrudisha na uzamuvuza. Uko tayari kumuguza umutunza wale watagonja. Siko takujika mguu. Utabaki naye. Yaanza acha kuruhusa sasa nawe. Mbona hizi nyakati ni nyakati mbaya? Tumuje chini. Mbona ni nyakati za watu kusema eti ndani
Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye baraka zote, Mungu uliyesema vikatendeka, uliumba mbingu na dunia vikakuwa, uliviumba kupitia neno lako, na kitu ulivisema vikakuwa, na mpaka leo vinakuwa kiti viko sababu ya neno lako. Bwana Yesu, ulipoona mwanamume ukasema hatabaki peke yake, sharti utafutie msaidizi.